Karbilo Charlia Songpen, Torte Apam LP English School along Kahum Ridam. Samilang Solem's Board of Director Kilik Misen Pen Kepachun. Balijan along Ingdeng Tongkep Hawar Risonim So Rongaji Ketalonji Apantirika Mamai Kising. Come one, come all. Fourth Autumn Women and Men's Football Running Tournament come awareness on addiction and human trafficking at Taro Playground, Dongmukak on 5th September to 8 October 2022. Organized by Community Health Development Program, Baptist Christian Hospital, Tejpur, a Unite of Emmanuel Hospital Association, New Delhi. NGO partner, UNICEF. For more details, contact Sharon Sarmin Hanse, Project Officer, CHDP, and call 8638398440. Kardom pinia Adap Abirta ang tonpen chethanam senang. Hamre nemesi constituency arlo Torte Apam LP English School athanbang Nayan Moni Saikia ningkan kep ang bong nikep an daksi school ahem kachedam chotajok kese asong atungpen pinremsi avoreng pen hegjok nang popusi ningkang samdam un ialam the chepaklang pot. Torte Apam LP English School along lapuson si kese asong atungpen thanbang Nayan Moni Saikia kachewang wi pinaputhak Abirta kilong ateng pen humri damsi School SMC atungpen chingki chethan ponte rapi pherang ke atungpen KSA asongja po aphan Bangso School aputhak karju ponahut la bangso Torte Apam LP English School along thanbang pen kopi ko sonsi Kang hoi ponma bangso lam the puthak nonilitum arjupon iksinang. Ate ke chengsi nili pudameng tung enu da than bang Nayan Moni Saikia omnit si nada hokpet than bang. Alangi ke 2012 paningkan se bangso school long nang join lo aso nang join le da pi pusame nilitum SMC president la pen rongara tum pen report ke long ateng pate alangi ningkan pining pen more than 10 years 12 years sidolo. Sitame alang ni kiat bakan tabi pulso report kelong ke niltum ning duk pig lo lasi nilitum bangke government of Assam lopen Karbingon Autonomous Council charibong atung masame labang so aklang pen labang so media sa thing lopen tum kening je kang tung lalo alang li pansa sokos notice 2 times to elo posipu lapen nilitum dimana bangke tong se pen alang li sakuri bang thang pet nang ji pusin tung pu Thanbang Nayan Moni Saikia aphan sokos notice itame Karbiang Autonomous Council pen phongni anpali tanglo. Bontame Thanbang Nayan Moni Saikia bang Karbiang Autonomous Council pen education asaikam anparta. Assam Sarkar aphan tami kilang plot ang thek chepaklang thurong asonsi. Ningkan kebang bong pen nikep andaksi school ahem chedam chotlo. Lasila pusona Thanbang aphan ki avoreng pen si Karbiang Autonomous Council pen hegjok nang po pusi KSA song pen Ningduk cepaklang ponsi ningkang samdam un ipinalam the cepaklang ponlo. Tangte non labang so Torte Apam LP English School along kopi ko sonang dengsi kedoma KSA songjapo Clardak pen kithan ponalam the arju ponsinang. Adak SMC president pen same lamhoi pilo de DMC tumhan same aso school irregular aso master ke bangwe phanta complain alo ta pialo sa DMC tumta pinianienta action and edep sila baso action and edep poten tum Karbilo Charlia song pen mang hume me alam lo nangli tum tong pini matured understanding do kop map nangli tum poten tum sia question art hume me Dongkam mukam pen wiki be Karbing long live Korganthi constituency ka parlo samilang so lem salong board of director mate BODang hoy krep ho apartment kilik padopon lo Bangsong hoy krep hong bong pen APHL sia song pen ing hoy si la pen ing hoy krep lia bangki BJPC high erlo Kedamtang pai ni phai ing koi raplia ni samilang so large size multipurpose cooperative lamp society limited along BODang hoy krep ho apartment kilik padopon lo Bangso kilik achipati pon along kilangchari pon atum laki returning officer Rajen Timung Assistant Returning Officer Krishna Thapa, Basistra Ingti, Jiten Rongphar, Tarjan Hanse, Yuajar Thausan, S.O. Firuz Ingti la pen samilang so lem secretary Sarsing Rongpia tumahin pensi lang ponlo. Bangso BOD members bangkrep ho apartment kili kachedan dunji aphan pura rachari asong atum amithang aning ke hang la pen aning ka chethia bang phwa bang phia tuma phansi chetoy dunlo. Sonsi BJP pen bangkrep ho, APHLC pen bangkrepli, Congress pen banghini, Independent pen bangtrok, CPIML pen inut, bangrumpet, bangthongkep raner keba bangphwa bangphia tumang bongsi chedan ponlo. Kiligang theke baklang ponahut
kilong pon ang thek laki BJP pen bang krip li la pen EPHLC pen inut che pahai pon lo kili ka long ka che pahai pon bang krip ho tu ma phanta ki hok pon alo ron pon si bang so BOD kilik misen pen pachun pon lo pon pamilo la pen non result la sinil tu ipon lo insam jin lo la pen dak nilin pen samilang so nili returning officer lo la sinilin pen la samilang so alem salong sialda dumar nili churo lo ate thang huri pho ipin pen insam jin men ka pachun pon thai pon kumabang po si vote kilong ke ong nai lo aben ana vote kilong labang ke ladak unreserved category lo sarsing tokbi alang li lo vote kilong ke ong nai lagi tutel parum pet haru ke thomla fikeba silkep a vote alang li long pon dok muka pen semsing ingting karbing long lai kidam tang pai pai ni phai ingkoi ra phor ni aner lo por phai khri sira achitim apor malom langsang ti a hi thi adung community hall a hemalong kiwangji october cheklo ingdeng thongkep zonal karbi youth festival mate zkyf suri hini ra ingkore hini mate hawar karbi risonim so ronga je apharman tirikam ke sengamai padupon borjan hawar karbi risonim so ronga je amai phu jana sing teron pen kache pahem phu pona mai long chunbang jana sing tok bi pensi kache tongdun aluhi do ana phan ke pachinia por en ponlo aluhiaman pen KCSCC Saihem Klembang Suren Hanse Chetongdun Lapenan Parta Manping Kedo retired professor Nobin Terang Kamal Singh Be SGB Binod Kathar Roland Kiling Suren Singnar Raju Ingleng Samson Ingti Chandra Singh Teron Dhan Singh Terang Nobin Rongpi Chris Rongphar Sundar Ingti Lapen Penang An Manping Kedo Atum Chetongdun Maya Long Chunbang Jana Singh Tok Bi Pensi Puthot Mai Ke Pha Thipi alam than pajemi pontu alang lipen ke than pon ke aningkan wang ason thak thak sipining aningkan le thota ke wangji october cheklo hawar karbi risonim so rongaje ke paman ponji lasi laso amai mesen mi etpen pachun pon pamit hekja phansi isi ingtang kring tirikam amai sing ponang popusi pangda lason thak thak si KCSCC Saihem chunbang Suren Hanse pen tiripiatum kaching wai la pen kapin khara tingsi chitongdun radang no lambak lang pon adun thu pinang an chingwai chingsai pedo pon edapi chedon sar pen binoding tika thara phan mai phuar pu pek pon lo la pen chunbang bir sing teron aphan si pek pon lo la so ronga ji esek ahun kaddu ka ve kilang chari Laso ronga ji segahut kaddu kave kilangchari chirap cheto dunji aphan chief patron Karbianglo Autonomous Council EM Surjo Rongphar Roland Kiling retired professor Nobin Terang JC Pathak Surendra Singnar atum aphan jongponlo lapen Lokimo aphan KLA Tiripi Liladhar Teron pen on Teron atum aphan si arpu pekponlo lapen pinangan atum aphan kaprek ateran lapen asanchom arpu pekponlo lapen kiwangji arni executive amai husi chingwai ponji pu pen misen pen mai pajut ponlo non puthot Nobin Rongpi pherangki atuma phan nangge pachini don alam the arju ponsinang tingrum ladak bang non ke bangki aningkan bang som dak thaksi karbi risonim so rongaje asila so karbi risum nong rongaje non ing deng thong kep along nilutum ta pininga bangke laso kilunikan pan pin bangke tirika mamai ke seng asila so tirika mamai ke seng lahanglo ladak bangke pining pen bangke nilitum karbianglong atokan nu doan setemi tiripi tum nilitum ban gedam tang non laso tari ingkoi so prang si nitum tiri mai seng yat nahi polo eta nilitum sabo apor kadori penejoni pini nilitum bangke dake tari ingkoi rapho nilitum ladak sang tilang solong tirika mamai parjapono asi tirika mamai ke parjablong pini arpu ke pipon la sokam pini ke cheng pen ho ke junan misen mi et pen ke kim ke rak e la pen ke ladak aluhi ke mang pen chenglok la soi sek adok we huri bong bedet pen sitami alang li phansi dinut kathara phansi so tirika mamai long mai pu arpu pipon lo asi la son dha kalang li kalong ka chirap dunji akote tum doi ping lang la ke kapre ka tum phanda asap committee ta ni tum seng polo Bokajan pen ananterang dilai pen bijoy rongpi karbing long lai
Kedam tang pai pai ni phai ing ko ra phor ni ani gang sam por phai pli malom nagaung pen ke wang bom Maruti 800 akara long pen ke ongdung drugs ke nep dun long ke nep long check Maruti 800 number AS02A 4999 along drugs one bom pu dokmoka police atum joy joy pen Abirta long dun si bangso drugs ke wan agari aphan arplung dun lo bangso akar ka chepa jog ji aphan pura paro khwa pen hawra khat ka cheleng atowar anathusi dam juilo Bonta Dokmoka Police Station pen Haurakhat Police aphan Abirta ki pidera jok Haurakhat Police atum pen Abirta ki longateng pen Haurakhat Police Station OC Monjit Terang Japonsi hin chekom dunsi okereng koroi jhar kilinga rong adung along neptun long check lo Bangso hu drugs ki wana tum laki naman risoreng ma diphu malongso monus pramsa diphu la pen inut soarlo pen bang thoma tuma phan nep ingnang pon check lo বৃহৎ সংখ্যক আমি নিচাজাতীয় টেবলেট চেম্পেক্স প্লাছ আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আজি প্ৰায় 2-3 দিনমান আগৰ পৰা আমাৰ ডকমকা OCৰ হাতত এটা স্পেচিফিক ইনফৰমেশ্যন আছিলে যে ডিফু ডকমকা বা হাওৰাঘাট এৰিয়াৰ পৰা কোনোবা এজন গৈ নগাঁৱৰ পৰা চেম্পেক্স ক্ৰয় কৰি আপোনাৰ ডিফুলে বিক্ৰী কৰাৰ চলেৰে আনিব বুলি এটা ইনফৰমেশ্যন আছিলে আৰু সেই ইনফৰমেশ্যনৰ পম খেদি আজি প্ৰায় 2টামান বজাত যেতিয়া আমাৰ নগাঁৱৰ পৰা ঘূৰি আহি থাকোঁতে আমি ইণ্টাৰেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু তাৰপিছতেই এটা খুব পাৰখোৱা এই ভিতৰৰ ৰাস্তা দি পলাই আহিছিলে তো ডকমকা OC এইফালৰ পৰা খেদি আহিছিলে আৰু মই এইফালেদি গৈ কৰৈঝাৰ এৰিয়াত আমি ডিটেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ যদিও তাৰ পৰা পাকে প্ৰকাৰে পলাই গৈছিলে তাৰপিছত আকৌ আমি আম পুখুৰীত গৈ আমি আটাইকেইজনকে ধৰোঁ আৰু কৰৈঝাৰ এৰিয়াৰ পৰাই আমি তেওঁ চিম্পেক্স প্ৰায় 9000 টেবলেট আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ টেবলেটটোৰ লগত 3জন আছিলে এজনী মাইকী মানুহ আছিলে আটাইকেইজনে ডিফুৰে হয় Hawar ke hat pen harsing rongpi karbing long life Pinia Adap Abirta ki lapuansi kangtonik lo